Ngasigi maroiba pausing haizari masak naiba ahal oiriba sanare singi kari tauba yagadagi haibagi matangda government asna khanaragani haina Chief Minister N Biren fongdokre. Ahanba Marine War Dance and Lausa competition ngasi Speaker Y Khemsan na hodokre. Territorial integrity amadi electoral reform na maru eba wafum oiraga lakadoriba Lok Sabha gi mikhalda mirep oina thengnarigani haina Dr. M Naren fongdokre. Khurumjari Times of Manipur gi numidangi pau mityang tabiriba singbu Bidyapati Mayang lambamna taram okjari amadi pau sandokna pizari masak naiba ahal oiraba sthanaroi singi kari tauba yagadagi haibagi matangda government asina khanaragani haina Chief Minister N Biren fongdokre wafam asi ngasi nauremthong laisram leirakta leiba matam amada First Mr. India takhiba amadi Mr. Universe takhiba nongthomba maipak unaba lakbada paumi singa unaba amada fongdokhibani lisingam ga samapan humdra amadi lisingma samapan humdra thoida First Mr. India amadi Mr. Universe takhiba maipaki haksangi phibam hangba lakhiba Chief Minister N Birena maipaki haksangi phibam gi matangda wari watai sanakhi mafam aduda telamba laikai adugi ahallaman kayasu phaminaduna wari sanakhi Chief Minister N Birena haikhibada matam amada state asigi tomthen nga lamba Mr. India amadi Mr. Universe takhiba saknai raba oza singi haksangi phibam gi matangda unaba lakpani masak naiba mioising asi aikoina ikai Haibasi Yamna Tangai Fade, Saknairaba, Asibu, Sakangduna, Kripsagi ground, Sembada Mahaki Oiba, Maming the Kari, Taubaya, the Haibadu, Kanaganisu, Haiki. Magi, at least memorial Oiba, Port Amadi, State Sidalibum, Tokra and issue, I peeled away. I don't know, Hiki, Mapam Susare, Kripsagi, do my Karagai Semba Loidi Hay. Madu ekhoi government gi site gi haitare ne ko kari mating panga kanda magi oiba mingda some as a gallery macham to warasu office macham to warasu kari gumba ma kari to boya ge do ai gi colleagues ai committee da means cabinet da kari da pukhal lagai ba kari gumba khra de su to ge na da maina ai gumgi gi wakhal da lep amana Bobby Mr. Universe, Mr. World. Kano dama se ngarang nahan Thailand da. Mata. Ado nahan ki di masih Bobby se kaya phangakre. Sih title se. Manga tarukla phangakre memang da. Oh, hantar kisah 7 times se. Makata na Chief Minister na haikibada taret lak Mr. Universe tarakraba bodybuilder impan da thorokpa da government asna utpham thokpa ikai khomna pun anaba hotnagani. Manglam sattagi haige. Previous government have the higher Manglab Satagi, I call the Asoi was a dome loineraga, vision the plant of the Sing Matons the Infalgi, a lungs neharibuko. She did the Langol sing and a lady say. She did the Huja assembly in Akan Gamaton Yore. I Ganang Han, so I don't know. Oh, I helicopter set Pudo, and the Sanapatigi. I should ying at the Shigis fight like Gambiles. She did I know the Impal view Namasiam Dore. Langol gi amaton sidai da tawar ma sarkan da mayam si kajar ga nupi anga adagi mapanai lakpa mayam si kajar ga nungdang warsu Imphal Valley si unana bagi Imphal view na karutram ngam musang na sembo da bani almost loire semba sawa hodor bane ba adagi yam nungai trise asi eviction tawru bakanda kanglup tholok pagumba lai gi ner ga tholok pagumba undue advantage lo praja mioi khara haitare ko si khara laibasna ikoi da yamna handicap o hele amna ina so appeal tawningi haibadi sigi langol singa sidi Imphal mi chillaba sigi amna si kaktana koi sor honber moiri ne ba kangla gi mate khara siga lore ukra hori jata di am leitre ba amna sigi area si bawdi koi forest na jo phane amna honai thugai dana de ten tawgana no ngahang leraga ama dagi court gi su hekta karino stay ni karini ne heta laksan bagumba Sugum Basna Quidam, handicap, the corner stay in the Kamita with the Hanagi, Mamanga, document at the Putu, Patani, Kandi, Patadona, Sing Brasabra, Matametasan Hajari, verified over there. I'm not a dogma, I am no comments, the Kitan handicapped way.
अदुबु हजिकी हाइरिबा मखा ताना इंक्रोज तौदनबा खोतनबा दुदि अखोय सबसाना गवर्नमेंट गी हाइतारे आईदी सर्वे तो होंदोरे युम कया लै युम दुदगी मसिंग हंग प यारो अनोबो सातारसु साबा यारो हाइबगुंबगी सर्वे अमा तौरगा अखोय फिक्स थमने दुदि Chief Minister N. Birena Mahakpu Unaba Lakpagi Matangda Mr. India Amadi Mr. Universe Takiba N. Mai Pakna Mahakpu Chief Minister Unaba Lakpiba Haksangi Pibam Hangbiba Lakbasi Asuki Matik Nungai Haiki. In a Semzerum Bani, Siena, Alumana, Simisor, Yam Quainua, I Monda Sakatosu, at the Sakatosu, I sent in the Karina. I was a kind of a tea will laugh for Madam Andor Mana. I don't know, Nasi worked among the Sate. I don't know, Mala can have a Kangong today, don't have a power. I usually won't come there, no Ivana. Manipur Kundariba Marine Furuki Oiva First Marine War Dance Lausa Competition Haudokre, Tauram Aduda Saruk Yakiba Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Kemzana, Aikoina Isa Isagi Nat Amadi Culture Bu, Yokat Tabaya de Haiba Wakalon, Aikoi Kuding Magna Tamgadabani Haina, Fondokre. Preserving our culture is everyone's duty. Haiba Thimda Culture Preservation Society Funal Marine Amadi Marine Funal Youth Club na Kusam Nana Sinduna Whitehawk Funal Marine Playground the Pangtokkiba Thoram Aduda Chief Guest ki Waral Piruduna Manipur Legislative Assembly gi Speaker Y Khemchana Ishagi Nat Amadi Culture Isha Ishana Yokhatana Kana Amata Laktuna Yokhatloi Haibasi Mipum Khudimagna Khanthagadaani Maram Aduna Aikoina Isha Ishagi Nat Amadi Culture bu Yokhattaba Yadi Haiba Wakalon Ekoi Kudingmakta Thamgadavani Haiki Lamdam Asida Kundaminariba Furup Kayana Furup Amagi Jagoi Ishaibu Matau Tamduna Sarabasu Maring Furup ki War Khausa Dance Asi Matau Tamduna Saba Ngamdriba Ashi Jagoi Asigi Top Topa Magun Ama Laibanani Matung Tarakpada Ngasi Pangthokliba Asidagi Hena Chauna Pangthokpa ngamnaba Kendragi MLA ga Tanatuna Mahaki Maikaidagi Angamba Mateng Pangani Haiki Aikoi Isana Isagi Nat Aina Ai culture Yokatana Kanana Laga Yosho Yokatkani Samna India ki Bharat ki Asangba Ityasta the first university in the world thousands years ago Taksasila University and the second oldest university 500 years ago Nalanda University Kari Tambirami, Sanskrit Tambirami. Prithvi ki ihan hanba university the Sanskrit Tambirami. But Bharatsu Madu mari culture to thawoi dabri tapna mangri. Thoram Adugi President gi oiba warol pireduna Kairau Kendra gi MLA El Rameshwarna Funal Ningthau Telhaibagi Khubamsu oiriba mafam asida Hairiba Thoram Asi Sahi Kudingi Leptana Pangthok Haningi Lam Asibu Ngangna Hotnavada Funal Jatigi Apunbagi Saktam Ngangna Chathaningi Maka Tarakpa Thoram Singda Ngashi Pangthokliba Asidagi Hena Chauna Pangthoknava Sinlilang Niva Singna Honaviu Maduda Mahaki Maikaidagisu Angamba Mateng Soidna Pangani Haina Thazaba Piki Koigi Maitai Tongan ba culture ngauja mayamana sinong to phawba koigi mausilakan hai war dance upu da baita any top India jaga da ni khangde Manipur da ni khangde tongan ba war dance ki sigumba magul lamai son bithorkom tongan laiba male aranga se koi maitai singna chaga uttabra ina sum thamoi da khanja baita aduga mana maring jati yoina chawba society asida ngasi Manipur da laiba imung khudi maita ayamba ngasai mayamna pakhong na chanbiramba maringna saba sangbai nam hangnu di haiba kayuna hai kanda am cheksinba adu muda ayam thimoira kanda ngasi ko yung budi magda maring singna saba ngasai ko cheng khamna ba pot oiro adi thumo ko oiro nulen gune ba se ai thajabane ana koi hingminari society se am chauna sigumba maring singna piba koi contribution lei adi culture gilam se lei duna hariba war dancing se han bel mathang chaida so yam marang chauna ko state level ki thak ta tongna ba ko organization dai mating pangje du tongba ya batana kan tongna ja chum thamjage ngasi pangthokkiba ahanba maring war dance lausa competition aduda punna kanglup mangana saruk yaduna athoi ahentana ki loinana maring fruit ki pakhang leisabi singna nat yoiba jago isei utuna thoram adugi mapung oiba saktam oikhe
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमदी इलेक्टोरल रिफॉर्म ना मरु एबो वाफम ओइरगा लाकदोरिबा लोक सभा की मिखलदा मेरे ओइना थेंगनगनी हाइना डॉक्टर एम नारायण फोंदोखरे वाफम असी टॉम टीवीगा अखनना उनबा अमदा फोंदोखिबनी हिरम असिदा पाउनम अमा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमदी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना लोक सभा की मिखलदा मरु ओइबा वाफम ओइना थंगनी हाइना CPI मणिपुर स्टेट ना MP की मिरेप ओइन लाउथोखरबा डॉक्टर एम नारायण फोंदोखरगली वाफम असी टॉम टीवी का अखनना उनबा अमदा फोंदोखिबनी सिंगमई थोंगाम लेकाइदा लेबा महाकी युमदा उनबा अदुदा डॉक्टर एम नारायण CPI मणिपुर स्टेट ना नुंगसिबिदुना मथंग सहीगी मार्च एप्रिल अदुवाइदा पांगथोकलबा याना लेरिबा 15 सुबा लोक सभा की मिखलदा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मिरेप ओइननबा वारेब लौखिबा असी तरामना ओगली मणिपुर की प्रजा मियामना नुंगसिबिबा असिमकना मिखल असिदा मिरेप ओइना चोंथोकजबा ngomgadoribani स्टेट असिगी ओइबा मरु ओइबा वाफमसिंग पार्लियामेंट पुथोकपदा अचौबा थौदांग अमा लौजगे हाइखि अदु पार्लियामेंट सुप्रीम ओइबनिना अदुगुंबा सुप्रीम हाउस असिदा मणिपुर प्रजा की मिहुत ओइजरगा मदुदा मियामसिगी अवाना थेंगनरिबा समीक्षा सिंगसी फोकस तोबा ngamjabasi ख्वाइदगे की पुनसिगी तौबा ngamba इथौ अमा तंजा पीबीरगदी ओइगनी हाना थाजजबसु लेजे आइबु नुंगसिबिबा आइगोंद भोट पीग्रि थंगांग ओमलक्सि भोट हेंकटपदो ओइन ले आइदि आइबु नुंगसिबिबा मयामसि लेंदना लेय हुजिकती येंगसि कैंडिडेट कयामा थोरकपगी वाफम पार्टी कयामासु कैंडिडेट सेटअप तोरकपगी वाफम ले थोकचरक्सुनु प्रजाना पांब खंजेसुनु मदवाइदा आई चिंगनब थोइना लेजदे प्रजाना इगोंद थाजब लेबा अइनसु प्रजा की थाजबसि मांगहनदनब होनबदा आई मेंटेन तोब nganggadra हाइबसे मदुमदे आई थाजजै ममांग MP इलेक्शन दा अहुमरक मिरेप ओइखिबा हंदक सु मिरेप ओइगदौरिबा डॉक्टर नारायण मखा तारदुना मतम मतमगी ओइबा लैंगाक शासन तौरिबा पार्टी अदुना पुथोकपा मिरेपना माइ पाक्तुना लागली अदुबु डेमोक्रेसी की असेंग मसक्ति मांगसिलकली फ्री एंड फेयर ओइना पांगथोकपा इलेक्शन ओइदबना मिखलदा अरानबा कया तौदुना माइ पाकनबा होतनरी लाकदौरिबा इलेक्शन असिदा स्टेट असिगी मरु ओइबा इशू कया लई इशू कया असिगी मसक्ता इलेक्टोरल रिफॉर्म ना मांग थमलगा मिखल थेंगनगनी हाइखि Yes, we have too many issues. Adubu state assembly gi maduda ngangnabu wa aduga parliament gi candidate amoina ngangbaga slight difference khar leibam thui sina broader spect amad ngang butabani ai huzik bharat ki leiriba rainti ki chana pathaba sigi manungda aina hanadagi sum penjadaba yaningdaba fight tawning ba issue kharagi manungda ख्वाई मरु ओइबा पोट अमो एना पुथुक चनिंगसी electoral reforms the territorial integrity of the state should be preserved maduda apan ba pirak tanabagi ain state sin thengdari ngasi armed forces special powers act ki leiriba issue pik thana leiriba mayamasi parliament da matik chana mapung phana ngangdana मियाम असिदा खंगनब होनबसी मेंबर अदुगी मथौ ओइबम थoi मणिपुर की टॉम टीवी ना हंखिबा वहंग अमगी पाउखुमदा डॉक्टर नारायण CPI ना वखल मानब दोल कयागा लोइनना चटमिनगनी भारत BJP की शासन चिंथनबा अमदी लोइसिनब होनगनी वखल मानब दोल सिंह पुन्नबगी मतंगदा लाकदोरिबा डिसेंबर की 19 दगी 19 फावबा नेशनल काउंसिल की मिफम पांगथोकने हौजिक लैरिबा BJP की शासन असिदी अंगकपा फिबम अमदा लैरे मसी सिंदोकप तंगाई फदे अनौबा मणिपुर अमा ओहन्नबा होनबदा मियामना सौगतपियु हाइखि the dictatorial undemocratic communal fascistic oiba BJP की रूल से मसी लोइसलहनबा लाकदुर पार्लियामेंट की इलेक्शन सिदा BJP शक्ति दगी लौधबा हाइबसिगी स्लोगान अमगी मखादा alliance ka shemai madu manungda CPI is one of them rainti se songtok chongchin pangtuk da tauba sendong yamna leiba karwar sidi rainti sini haibarom de sakhi driver I am very much worried for the future praja miyam gidi ko aina haijari bhasini election chumna paisa na vote leiba योन तौबसीमदी तौहनजनिंगदे
प्रजाना अपाम थाजब मीदा थमोई सेंगना भोट पीबीरगा लेपाकी याइफब पुरुकनबा होना मिनसी हाइबा अपील सिमा इतौजनिंगी Pediatric Association of Manipur Pamna Sinduna Child Abuse and Neglect Our Responsibilities Haiba Thimda Kunithoi Raksuba Media Petikon Gitauram Ngasi Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences ki Auditorium da Pangthokre Thauram aduda Akhanaba Mitunglen Oikiba Jenims ki Dr. T.H. Bhimona Angang Singna Aikhoigi Asengbalani Pediatrician Amadi Akhang Ahi Singna Child Abuse ki Matangda Kupna Khana Naineduna Masig Sanghantahanaba Tangai Fadana Chatna Kanglun Semnaba Hotnagadabani Hiram Asiga Mari Lenana Media Fraternity Yauna Mipum Kodimakna Magi Taudang Adu Lominabagi Tangai Fadaba Lady Haiki. Today's children are our future. We should try to prevent and treat all types of child abuse or maltreatment, then only our society will be peaceful. Not only the doctors, the teachers, the coaches or the gurus of different games, social scientists, news and the media persons, all should take necessary role to make a good society in Manipur by minimizing child abuse. Please remember, our children are our true wealth and power. Ophthalmological Society of Manipur gi Anirak Suba Chahi gi Mifam Ngasi Lampe Pauta Leiba Indian Medical Association gi Hall the Pangthokre Hiramasigi Matang the Ophthalmological Society of Manipur gi Secretary Dr. Y. Singh Suingambana Aikhoi gi Paumi da Fongdora Kibada Conference asi Patient Care gi Matang da Specialist Dr. Singh da Khanghananaba Amadi Miyam da Eye Care gi Khudong Saba Ningthina Phangananaba gi Pandam da Pangthokpani Haiki Conference asigi Pandam di koina matau kramna khoigi ophthalmology khoigi mid ki specialty gi matang sida sida khoina khana nei na basi putolaga anuba masigi field sida sida support khongthang changjalaga khoigi knowledge asi hekatna ma khoigi yan hekatna ba khoigi patient care da khoina kamaina improvement se kamai tawgani anuba treatment modalities kram lady asi torgana hena phai si torgana hena kena tawi hai myam na chingba khoi khana nei na bagi thoramni khoina pangthok sari asi Paugi Marak Thana break amatang lozari. Ashok Leyland भारत की ख्वाइदगी ममिंग लेरबा अशोक लेलैंड हेवी कमर्शियल व्हीकल की ऑथोराइज्ड डीलर मणिपुर की ओइना लमजिंग ग्रुप की यूनिट अमा ओइरिबा लमजिंग मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ना ओइरे सर्विसिंग सेंटर स्पेयर पार्ट्स अमसुंग शोरूम असी लाकलिबा तांग तरामापल असिदा थौबाल कियाम सिफाई बाबू बाजार थौबालदा इनॉग्रेशन सेरेमनी अमगा लोइनना हांगदोकचरगनी लॉन्च तौद्रिंगै की मांगोइनना बुकिंग तौबिदुना सही अमगे इंश्योरेंस एक्सटेंडेड वारंटी खुदोल अमदि डिस्काउंट कयागी ओइबा इनॉग्रल ऑफर की खुदोंग चाबसु लौबियु कॉन्टैक्ट 8257888690 बुकिंग की दमकता कॉन्टैक्ट तौबियु मेन हेड ऑफिस नागामपाल रिम्स रोड नियर नित्यानंद मंदिर ब्रेक की मतुंगदा पाउ मखाता न पिजरी लांगथबाल केंद्र की नारायण कुंजिन ममांग लेकाइदा नौना साबा आइडियल यूथ क्लब की संगलेन केंद्र अदुगी एमएलए ओइरिबा कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर कराम सियामना संगादन मियामना खुसिनखरे थौरम अदुदा वांगांगलदुना मिनिस्टर कराम सियामना अतेनबा मतमगी ओइना क्लब की थौ पुरिबा सिंगना अफबा थबक तौगे खलबदी प्लानिंग अमा चंगी फजबा युम अमदी लंथुम कया लैरबसु मियामना खक सिंथानदे अदुबु लेकाइगे अमदी लैबाकी अफबा थबक तौरमलबदी तुंगदा मियामना सोनुदन लेहोगनी मरमदुना मियांगे थबक तौगे खलबदी थमोय सेंगबा मथौ ताई थमोयबु सेंगलबदी मियामना सोयदना मतेंग पिरकनी हाइखी थौरम अदुगा मरी लेनेना आइडियल यूथ क्लब की फाउंडर सिंगदा अचंब खुदोल सिंग पीदुना इकाई खुमनबु उतखी श्री अयमा अकोम समाज सिंबु अगई Maoist Communist Party Manipur na ngasi gi lengak na stathariba thong singi mayukta ngasi ahing nongyai digi kaukiba pung nifuni pan gi general strike meyam gi yengdana pung kunmari da tension khre nakal amaromda general strike manungda dukan sin thong hangnaba gari sing senena ba amadi lengak ki loisang sing yauna mahi loisang sing khudingmak mahusagum mathau tawnona ba lengak ki special secretary homna akan ba yathang tawtharakhre
Maoist Communist Party Manipur amadi KCP People's World Group na pung kunmari ge general strike kawkhibagi cheksin thawrang laukhatpa oina more commando amasung nifugu humdoi suba AR ge apun makangbuna KLP AR outpost manakta check tawbagi thabak chathabad mioi ama hand grenade ka konana faraba mioi adugi maming Nasir Ahmad Apokpa Malubi Rafuluddin Kawi Lilong Yangbi lekai dagini mahak Maruti Ben amada chingnanengai oiba mawongda lakpadagi check tawbagi thabak chathabada sinus hand grenade ka konana fakibani hairi Chamagani Fuhumdoi Suba CRPF na Civic Action Program gi Makada None District ki M Kunoda Saba bus stand ama ngasi Samagani Fuhumdoi Suba CRPF ki Commandant Lalchan Yadav na haunabi matung ina sangaduna miyam da khusin na kre thauram aduda battalion adumaki Assistant Commandant BP Gangte amadi Roman Singa KSI Saruk Yaki Lamdam asiga thadok na bayadraba lambi amo oiriba Imphal Ziri lambi paringi Jiri Bam district ki Borobeka da ngakpigani Borobekra da subdivision ki manung channa laiba Golakhal Turel gi mathakta sariba Bele Bridge sabagi thabak lepkhre thong sabagi thabak lepkhibagi thawong asi Barak Brothers Union na akan bamong da yaning da phongdorkli amuka hana break amataga lawzari Watch Live in Style, a gateway to the elegance of Manipur. Live in Style, every Saturday night 7:30, only on Tom TV. Break matung da pau makhata na pizari DS Enterprises ki marirak suba mapok kumon thauram ngasi kai samtong Irom Pukri mapan da leba community hall da pangthokre thauram adu da saruk yakbe special scientist Dr. Danabi Raisramna aphaba khunai ama sembada aphaba maratapa imung kya leba mathau tai ngasi gi mirolna lamdam asigi chatnabi ngaklabadi imung manung amadi khunai asida hene nungsinabagi mari thamba ngamnagani haina haiki imung sida paisa khara thokpa nupa aduna माने पामबगे तो इन लोय हाइबा अंगांग लारिक तमजु साइंस लोनिंग दबदु आर्ट्स तमदु साइंस तमु तमनबा अदगिदी माना तोंगानबा फिल्म द सचनी मदु माने पामद चलु नै हाइबा हिंजांग बावबा करिंजांग तोंगी हवाई तोंगी थोंगनु इरोलु गाइने हाइबा अदे अहलम न किनोम चसगे जु किनोम चतोइनो गाय थिंबा अदगिदी अंगांग नु बिनु कुमै पियोंग चते थोलबजु याबे न लिसे पारे तांजनबा सिगुम्बगी डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ फैमिली से मसी मणिपुर की युमदा चामगी मनुंगदा मौद्रागा मंगाने Wangkhemcha Wangthoibu Manipur Police na phajelaba matungda NSA panduna chahi ama jailda thamkhibagi thawongbu yaningda phongdoktuna Manipur Student Association Delhi na ngasi New Delhi gi Manipur Bhavan mamangda khongjang sangsinkhre khongjang adu da sarak yakhiba singna Manipur lengak na chathari ba thawong asi democracy bu singna bani haiba wafam sing phongdoknakhi Taraga mga suba sumang lela ningtham kumay gi ngasi taret ni chanban numita Iramdam Manipur Artist Association gi kangbuna sanaba haigatlang sanagi nga ahum miyam da utkre lila asi okram kunjogi mayekta jinglen thiamna amadi git chandra Chongtham anina takpi tambibani lila asina sakti paiba mina sakti bullana sizinarakabu matau karamna mayokna gadage haibagi pausel pibaga loinena aphaba mihut karamna khangadage haibasu nakoina ne miyam da khanghalli hayeng December 13 ban leiba maramna December 13 amadi 19 lila utlaroi December 18 da hanagi matamdagi kharag ngan khatlaga nungthil pung amadagi poklen pokpa Artist Association gi nupi sumini amadi pung ahumdagi Kamakhya Sangit Mandal gi nganu thonggongi khongji ani asi sanagani
तरक सूबा नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट लिसिंग तारा निपान सर्व यारूरबा प्लेयर सिंह ओकपगी थौरम अमा ngasi नोंपोक संजेंबम दा लैबा लनगई विलेज दा पांगथोखरे थौरम अदुदा संजेंबम खुलगी अहल सिंह एम मनाउतोन टीमंगी एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की सेक्रेटरी इतो तोंगब्रम यावना मियोय केयाना सर्व याखी तिरुपति दा पांगथोकपा मीट अदुदा पुन्ना सानरोय तारा निपान सर्व याखिबगी मनुंगदा तारा तरेना लनगई स्पोर्ट सानरोय सिंहनी सर्व याखिबा सानरोय सिंह अदुदा सर्टिफिकेट सिंह अदु यंथोखी लनगई स्पोर्ट की सानरोय सिंह अमदी गार्जियन सिंहना सर्व याखिबा थौरम अदुदा लनगई की मैनेजिंग डायरेक्टर तेलेम अरुण कुमारना दिसंबर अमदगी अहुम फाउबा चथखिबा मीट अदुदा लनगई स्पोर्ट की सानरोय तारा तरेना सर्व याखी मकोक मथंग तारक्त्रबसु अहानबा ओइना सर्व याबा फंखिबा अमदी अमुक्तदा मसिंग यामना सर्व या बंगमलिबा असिमक यामना लाइबक फबनी सानरोय सिंह असिबु पुकनिंग थौगतपो ओइना रिसेप्शन असि पांगथोकपनी हाइखी तिरुपति दा पांगथोकपा दिसंबर अमदगिन अहुम फाउदा पांगथोखिबा नेशनल सब जूनियर एथलेटिक्स मीट 2018 गी मणिपुर की प्लेयर सिंह की रिसेप्शन सेरेमनी अमखनी हाइबा 2018 दा पांगथोइबा रिसेप्शन सेरेमनी असिगी याम नुंगाइबा अखोगी मणिपुर की पाव अमा हारगदी अखोगी खुंगंग असिदा सेमजबा लनगे स्पोर्ट्स एकाडमी की मणिपुर की ओइना पुन्ना सानरोय तरागा निपान चटपदा खुंगंग असी खक्तगी सानरोय तरागा तरेना सरुक यादुना हारिबा एथलेटिक मिस असिदा मपुंग फाना सरुक यारबो फंगुबगी अंगांगसिंगबु तराम ओक्चबगी थरम अमा खक्नी हारिबसी तोंगान नेशनल की सर्टिफिकेट कया अमा येंथोकदबो थरम अमा खक्नी आई लीग अमदी सीसी मीट सरुक यागदब साउदर्न स्पोर्टिंग यूनियन एसएसयू सिंगजमी कवागे सानरोय सिंह लिटकदब यूनिफॉर्म ngasi सानरोय सिंह खुसिन नखरे खेत्रीगांव लेब सेक बाबूमचा मेमोरियल ट्रस्ट स्पॉन्सर तौदुना यूनिफॉर्म अदु सानरोय सिंह खुसिनबगी थौरम अदुदा एसएसयू की प्रेसिडेंट एम लोकेंद्रो बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ट्रेजरर रोबिन ब्लैकी अमदी चर्च की सेक्रेटरी सु ओइरिबा डोनर सेक नूरुल हसन सु सर्ग याखी अमुका हना ब्रेक अमतक लौजरी ब्रेक की मतुंग ताराम नोकचरी अमदी पाउ मखाताना पिजरी असेंबली मिखल लोइरबा मतुंग हौजिक कांग्रेस अमदी बीजेपी गी मरक्ता मथंग सहिगी अंगन में सरुक्ता पांगथोकदौरिबा मिखल असिना मीटिंग संगनिंगाई ओइगदौरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिखल सिगिदमक सोनिया गांधी की मिहुत ओइरिबा मफम रायबरेली द मियाम की ओइबा मिफम कया पांगथोकतुना लोकसभा मिखल की कैंपेन हौदोकदौरी मोदी ना हम सफर एक्सप्रेस लमथाखिबगा लोइनेना मॉडर्न रेलवे केयर्स फैक्टरी फिबम सुयंग सिनखी प्राइम मिनिस्टर ने नौना सेमजलिबा नेशनल हाईवे चनीगा कुंथ्रानिथोइद लैबा चामगा 53 किलोमीटर सांगबा रायबरेली की लंबी सु संगाखरे लंबी असना उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड चित्राकोट लखनऊ अमदी पूर्वांचल सु समनहनगदौरी लोइनना नरेंद्र मोदी ना लुपा करोड़ लिसिंगम चामा चंगबा प्रोजेक्ट सिंगी उरेप उयुंग तमख्रे ब्रह्मपुत्र तुरेल की मथक्ता सारिबा भारत की ख्वाइदगी सांगबा रेल अमदे रोड ब्रिज ओइगदौरिबा बोगीविल ब्रिज असी मैग्नीट्यूड 8 तगी हेना कन्ना हाबा युहार फाउबना सोकनपा ngamdanaba thong oigadawri भारत की अहानबा ओइना फुल वेल्स ब्रिज असी सही असिगी दिसंबर 15 दा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना संगागदौरिबनी थोंग असना भारत की ट्रूप सिंह अमदा चाना थकनबा पोटलम कया पुथोक पुसिन तौबदा हेना खुदोंग चाबा अमसु पीबा ngamlagani haina thajanari thong asi khwaidagi yuar haganba mafam ama oiri maramadana khudong thiba kayadagi ngakthoknanaba seismic restrainer haptuna matam sangna chatnanaba hotnari thong asida megaton lisingam ga satret phawba puduna chatda akaiba leitanaba welded garder technology amadi afaba makhal ki chopper amadi steel sing seasonary chaurakna kilometer mari makhal hena sangliba thong asina dibugar amadi Demazi yauna Assam की मफम कयादगी फाउनगदौरिबनी मधुगी मथंगदा हाइना हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की प्रोजेक्ट डायरेक्टर RBR केसोरगी माइकैदगी फोंगदोखरे हाइरी
Mizo National Front ki luchingba Joram Thangabu State Assistant Chief Minister oina wasak laukraba matung Cabinet Minister amadi atai Minister sing hapsin khre Cabinet Minister sing adugi manungda Deputy Chief Minister oina Tawan Luria Dr. R. Langthang Jinlena Lalsa Minia R. Laljira Sangha amadi C. Lalera Sangani Minister of State Taruk Yauni Speaker amasung Deputy Speaker su khankhre Lam koiba lakpa miyoi singna masi lauthokraba rhino gi asiba hakjang ama Bulun Karjan Forest Camp area gi manung daleba Kaziranga National Park ta leiramba thengnakhre thaudok asi ngarang thokhibani handaki thaudok asiga tharaga rhino hatkhabagi masing asi taruk shukhre haina report amana phongdorakli Kaziranga National Park ki Divisional Forest Officer DFO Rohoni Balapna lam koiba singa loinena park asida leiriba sa uchek sing safari jeep amada tongduna lakpada lambida asiba rhino adu thengnarakibani rhino hatlambagi ahanba thaudok thokiba January 13 da park asigi Daflang Camp area da thokhibani sa uchek hatlaga ivory lawnabo hotnarakpagi chang yamna wangkhatlakli. It is a gunshot option of 3 rifles and anti-cartridge recovery. Khanung chup thangba Bay of Bengal da ngasi ayuk pung 5:30 taba matamda sitkhiba cyclone Pathaina Andhra Pradesh ki Maisi Patanam amadi Kaknidai da sarukta hayeng nungthil phawba yausilakpa yai haina Bharat ki Meteorological Department ki maikaidagi Jackson naba haikre cyclone Pathai asi pung kunmari gi manungda akanba nonglei nusit ama oirakpa yabagi akiba leiri haina su department gi maikaidagi akanba section warol thamlakli. Security Forces ki miyoi kunthani thoi amadi micham ani sikhiba attackers eneribe miyoi 15 bu military court na sibagi dandi pibada Pakistan Army chief na ayaba pikhre military na thadorok cherol amagi matung ina General Qamar Javed Bawan na lalhoba kungi jail lauthoki adumoinamak miyoi sing adu karamba matamda phasi tawgani haibadi pankhide lamdam aduda military trial fong na tawhanba aduda defendant ngakpigani defendant na Makhoigi lawyers sing khanjabadi yai ing lising aniga taramari da Peshawar gi army na chalaibi school amada attack tawbada mahiro yauna miyoi samaga yankhai sikhibada chenaba miyoi sing shibagi cherak pinabagi wayal adu yaithoktuna lakhibani ngasi nungthil phongki ba pauches na kari kari maru iba pau yauribagi haibadu amuktang punna khangminasi Kanglai Park ki Maira nongmai kapsul lakpagi thokdokta mioi mari sogle Senapati ki praja singna turel bu nungsina amadi luna khanba heli Barak turel ningthina semgat naba sarkar na hodnagani Chief Minister Chatnavi ngaklabadi khunaida achetpa mari thamba ngamgani Dhanavir Niyam lana chahi sangdoktuna council gi chairman ohillabra haina hangnarakli Kangla Pau Thongju Kendra chapkhanaba angamba thakta hodnagani Minister Bishwajit Ukrulda Free Diagnostic Center hangdokre khwaidagi faba analayeng paikhatnaba hodnari Jenta Molchamda thuna mai phangalagani Letpau Maoist ki general strike pung kungamari da tension khre Paugzel afaba thabakti lengdana leihogani aikhoidi chatkhigani TH Bishwajit Run for Peace ahanba Sendra Sangai Marathon pangthokre Free Diagnostic Center Health Minister na hangdokre Pandam Mr. Maipak Lamdam Asigi Mairani Chief Minister Jongavi Development and Relief Organization Club Sangakre Kuntra Mangarak Suba Ideal Youth Club ki Mapok Kumon Pukchel Senga Thabak Taurabadi Miyamgi Mateng Phangbata Natana Thajabasu Phangani Karam Sham Aroibada Maroiba Pau amuk hanna pizari Masak naiba ahal oiraba sanara singi kari tawba yagadagi haibagi matangda government asina khanaragani haina Chief Minister N Birena phongdokre Ahanba Maringwar Dance Lausa Competition ngasi Speaker Y Khemsan na hawdokre Territorial integrity amadi electoral reform na maru ebo wafam oiraga lakadariba Lok Sabha gi mikhal da mere oina thengnargani haina Dr. M Narana phongdokre Ngasigidi Manipuri pau matang sa loisinjare midyang tabiri pupunamapu amuk hana khurumjare.
News.